nakadaw baladon bun teli kisnong ki bagi lapha yaki application se ke HDC bagi kwa ban kenriano se ki constituency ki bagi kwa bat khamjan ki jing trekam nakaleng ke HDC lemba katnat ilaka kala thau yaka delimitation committee DC hakbaya dai bagi jingphya yaki constituency yakane lai thu do deputy CM ka HDC bat ubalong ru UEM ka ilaka uba pensingan ensgim habakran berkilat pathai kubor hakni palai ulai thuru banai kaleng ke executive committee ke HDC hadin balayo ikijing tho kalabut ikir kom trekam bala thau yaka delimitation committee bala panru ikijing munjur na ulat bat ulat ula munjur banai kaleng ke isi kala thau ye committee tapi kan mau bahas hausnya marajar khatlai hadin bagi kapung gisnong kila ai kajing tho achaga council parun kam na kabentaban rearrange igisnong aki konstitusi baper ka isi jungni aki diki kenggiat benai kalau yo pedang bun kijing tho na ki snong baper umbai nuksa ka snong mau ko ma ka bahaba po ka ramrai simship ka ba kikwa ban wanno ha ko waris kata ki haba ka nong stoy ki kwa bandung no haga rambrai nang tamri tang kata ki babun ki sunang ki batho cha ka council ka sunang se akolong ka bahaba jiro kata hapo pariong authorization ki kwa bandon no hanong stoy namar ba ka kham suk khamjan kali kawan nang ta ka sunang mau patru kapapitip bah kamulai kala he bah pembahasan 2000 tahun duna kabagi ko ala kumnu ban ai bayajan ba kapentorum kra kabumur ki ko bandona ka maukar pentorum kra nangta kasnong marngoru ka bahaba ka pariyong authorization yung kumnu ka kham suk yengi baka nong stoy nangta kasnong nong dom like milang kaneru ka ko ba bandon no nong stoy pen plai naka authorization bon kibi kisnong ki bagilat ho asaka district council bakin kwa bandon no nagawi kunsi sawi ka constituency nagalang isi halor kani ka kam hadin bagilayo ikini ki ding tho ki jingkerpat nagisnong baper ngila follow ka proses kar ka bangilale husne marjar khatlai haga bangi don kamban constitute ya ka delimitation committee deban constitute ka delimitation committee ngi don kam ya ka consent ya ka approval jongu governor na kalian jongi haka arpundutrik jongu benai September ya tho asya ka discouncil affair bahkan pan ya approval na governor bangin constitute ya ka delimitation committee but isuna ba governor haka Rajali by chance by December kanun ke parlimen lesi gila bana wana ka amendment ya ka sikshidel ngatrai kan kam suksibun susu ya kan committee bagam de issue ban exercise ya ka delimitation tamta ar khondai sit elected MDC karena ban le namta ka 35 37 kat kum ka new amendment the same committee will exercise